إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, muallim sani negizida arab harflarini o'rganishni davom etamiz. Bugun biz yanadan bir yangi harfni olamiz, ammo darsga kirishgancha bizga eng birinchi Allohdan yordam so'rash kerak. Agarda Alloh taolo yordam etmaykan, shunday biz bir narsada o'rgana olmaymiz. Shunga ko'ra, Robbim bizga shu harflarni o'rganib chiqishga yordam etsang edi, ham o'zining so'zini, o'zining eng xayrli zikrini, Qur'on Karimni aslida arab tilida o'qirga nasib aylasang edi, shu ilmimizni orttirsang edi, yaxshi zirak zihn, aql, xatir bersang edi deb eng birinchi Allohdan so'rashga kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deb Alloh taolo aytib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Robbi zidni ilman va ilmimni orttir deb duo qildi. Shunga ko'ra bizda endi har vaqtda Alloh bilan bog'liq bo'lib, nendagina ilm olarga tilarsakda Allohdan yordam so'rashga unutmaymiz. Bugungi darsimiz bizning bo'lajak yadan so'ng kelgan harf, o'tgan darsda ya harfni olgan edik. Bugun bizda yangi harf, u da bo'lsa t shekilli yoziladi. T bitinde üstte iki ko'zi bo'lar ekan. Bu bizning narsa bo'ladi degali T harfi. Shulaymi? Bugun biz shu ikki nuqtaning birsin ostga tushiracakmiz. Bu bizning B harfi. Birinchi nuqta B harfi. Aning yozuv figurasi deganda тоже bizning agarda ustga qo'ydik buni T bo'ladi. Shulaymi? Shunday ravishda illadan agar shu nuqtalar bizning birisharlabgina ostga tushib o'tirar ekan, u bizning B harfi bo'ladi. B harfi yumshoq harflardan, shunga ko'ra bizning yumshoq aytib o'qiladi. B, bi, bu deb. B, bi, bu. Ham qarag'iz, bu harfda bizning ko'p bizga kerakli bo'lgan arab so'zlari keladi. Eng birinchisi abu, abun. Bu bizning arab tilida tarjima etiladi ati deb, abun. Agar tanvin bilan kelar ekan, u deb endi ati. Abun deb qo'ygan yozma, tanvinni o'rganmadik, shoyib ab esingizda qoldirasiz. Agarda abu u ati deb tarjima etiladi. Ham qarag'iz, unda keladi ibnu tarjima etiladi. Arablarda ibnu malay, to есть сын. Malay, o'g'lim degan shekilli сын. Qarag'iz, uchinchi bintu qizim, qiz, ya'ni dochka, bintu. Yani doç, bintu. Qarag'ali tag'in nima so'zlar bor ekan? Beytu yurt deb keladi. Falyabudu robba hadal bayt. Quraysh surasida shulay deb bayt yurt, uy. Bunisi bitirik. Beytu yurt. Yurt yoki uy. Allah Taala aytadi: "Falyabudu robb hadal bayt." Bu yurtning Robbisini ibodat qildi. Bayna между orasida. Roybu shik. Сомнение. Qaysi suradali? Balki siz bilasizdir. Zalik alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi. Bu kitobda bir nindi shikda yo'qdi. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolaning kanida bir nindi shikda yo'qdi. Rayb shik deb tarjima etiladi. Zaynabu, ansini Zaynab, xotin qiz ismi shulay bit. Barbaru, bayramu, abrama, minbarni endi bilasiz. Minbar har bir bizda masjidda Hazrat, mulla, imom minib va'z сөйлей turgan, juma o'tkara turgan, ko'tarila turgan, bosqichlarga bosib ko'tarilib
җомга вәгъсили торган җир минбар дип атала. Шулай бит? Бу сүз тоже безгә каян? Гарәпләрдән кергән. Би амрайни, би бейтейни, минбарайни, зейна бейни. Димәк, менә безгә ничә сүз булды монда? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бәйнәне инде язып тормадым. Бик шырамый дигәндәй. Менә бу рай бейта бинту ибну абу алар инде араб телендә еш ишаралар. Шуңа күрә аларын яздык. Димәк, әйдә укып та китик әле. Бабибу, абу, 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 ибну, 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 бинту, 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 бейту, бейту, бейту. Кайсы сүрәдә килә дидек? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Шулай бит, Курайш сүрәсендә. Бу йортның Раббысына ибадәт кылды. Бәйнә арасында, между, бәйнә. Бәйнә, райбу, шик, сомнение, шикләнәсең икән, ул безнең гарәптән райб була. Райбу, райбу, зәйнәбу, 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 бәрбәру, бәрбәру, бәрбәру. Бейраму, 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 бейраму. Әбрама, әбрама, әбрама. Минбару, минбару, минбару. Нәрсәле ул минбар? Имамның менеп басып вәгъсили торган нәрсәсе минбар дип атала. Би амрайни, би амрайни, би амрайни, би амрайни, би бейтейни, би бейтейни, би бейтейни, мин барайни, мин барайни, мин барайни, зейнабейни, зейнабейни, зейнабейни. Хәзер без нишлибез? Гадәттәгечә тырышлык күрсәтәбез. Ничек итеп? Дәфтәрне алабыз, б хәрефен бер юлга язып чыгабыз. Буны башта ничек языла бер юл язабыз, уртада ничек языла бер юл язабыз, ахырда ничек языла, шушы китаптан үрнәк итеп язып чыгабыз. Һәм әбу, әбу әти, әбу әти. Икенче юлы язабыз. Ибну ул, то есть сын. Шулай бит? Бинту кызым, кыз. Шулай бит, дочь. Бейту, бейту, йорт, бейту, йорт. Аннары инде Коръәндә шушы сүзләр чоры икән, сез инде беләчәксез. Монда шуның турында сүз бара икән дип инде. Һәм һәрбер сүзне инде шулай итеп язып чыгасыз. Аннары б хәрефен 15, 20, 30 тапкыр инде укырга кирәк. Әмма тагын кабатлыйм, алда хәрефләрне укырга, кабатларга, онытырга ярамый. Һәм инде йөгереп укыганча хәтлек безгә күп итеп укырга кирәк. Алла Тәгалә барчабызга тәүфыйк хидаят бирсен. Шу хәрефләрне өйрәнеп чыгарга һәм асыл оригиналда Коръәнне укырга насыйп эйләсен барчабызга. Субханака ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.